ukaiha you get used. Yes. Nyo de kara okay wa kunyu how. Thank you. Okay, correct kanitha-ini. Ni so gire. You know, by life expectancy na mekere tukotuirirwo ni mwathani. Rero tugecunje giki kinuthu giki. By then tuigire. Na nikite maga miaka kuma kibao na kindu kana nategatengera muno ginya 40. Yes. Ni tengeraga na ihenya muno. You know you are very occupied in making a foundation. Oh yeah. Tukona kwa life begins at 40. It begins at 40 with the foundations you made in your 20s. Exactly. Yes. Okondo igete muthingi mwega. Yes. Oria bado ndabetie muturire. Yes. Uko bado. Riu hau waigira ri. Ni uri igua akiugo mzae muno. Ndio astesi na mabali de mavek. Kiugo mzae ni uri igua akakiro. Vintage body. Yeye igua era wacha tukupeleke na mtaratara. Na kiki kwaragerio ni ciana na ndanyito ria cirauga. Yes. Ni ukuneana ngathimu gwi ciana. Wetherwo kindu na ihenya. Niwe yakwa. Yes. No, when you reach the age you are now, technology ni ata ya gutengera gukira uria we ureka atia. Data kwa accommodate kana komenyita. Yes. Taru TV rio ko nayo ri. Ungicenjia model riu. You now become a dependent. Kuguga njakerio. Tajekerera ikameme TV hau. Akaujekera mohoro. Ndo nayo. Ndio kinyete ruwa kwaragia na gadgets. Yes. Uniragia na indo. Nayo nikita. Kota ina mahiga. Ale muthemba wa ici nyamu nacio cia nako ici. Mahiga ndaragurire. Ndaragurire nyamu. Ni ukwaria na. Yes. You even speak to your motor vehicle. Niranyua uru muno riu ndekira ngirini. Unadikinyete Nairobi. You will start talking to your gadgets. Yes. And your equipment. Yes. And your wearers. Yes. And animals also. Yes. And you will also start now calculating your small wins and celebrating them. Nuri ikara handu kauga iria nyoni iraria muhia wa gwakwa. Toto kogetha ki. Ocio neni ndiroirwo kuria Wima Fest na Lady Camela. Na ikorwa cie nyingi. Rana Lady Camela. Kurai na cio. Na ti nyingi cio irare ko baina iria cio thina bũrũri wa Kenya. Cio irare ko. All of them. Oh yes. Riu ndio ukinya handu riu. Nduri request guo. Kuingirio LCC ni Oroko Church Council. Ina ma ko hore no thimu. Bana ba hianyo ne thironire ariudu you know. Mwega kuingira LCC. Tuteithania harĩ wĩra ũyũ wa Yehova. Nduri uragio riu. Ore ndekoraga guo thiine. Riu nuri koraga riri. Boards. Bodi ya thukuru. Riu nuri I propose wahianyo. Yes. Hugo modoge seconded. Na wagatatu I read. Yes. No, welcome to these ages. They are wonderful ages. Thank you. Yes. The 40s are just great. Oh, yes. Awesome. No, akijira ni kuringana na mutaratara ule mundu akigite. Oko ni gite muthingi mwega. Yes. Utaishi maisha mzuri. Ndo kigite muthingi ati ucio mu. Ndiona ta thiete uru. Yukana msodi kyo kiajikia lithogo. Na njigete mutamukira uru. Twirigwa ya rumu. Uketie. Aruma ona tuhana riri. Akerubi. Aria Biblia. Na Serafi. One. Anema kaona materu maraya. No, they are in the early 20s. Oh yes. Yes. Still young. In 20 years you'll be where I am. So you shall be where we are. It's coming very fast. No, between 20 and 40. Very fast. Yes. Iko mbali sana. Iko mbali sana. We'll be here. Tutakuwa tu hapa. Yes. Tutakuja tu hivyo. Mtatupana tu. Kuna siku itafika amtakuwa mkula avocado za aina yote. Unachagua. Ule kijana mwe tieta hapo ya ready. Na tukitoka tuige. Riu ni ukwanjia kwenda riri. Ndio ta thoni melon, very tasteless things. Yes. Wajia kwenda thoni melon. Tutunda tutakorwo chama onoriku. Yes. Yes. Ni ukwanjia riu kuruga marigo na makoro.
mzima. Yeah. New project, you know, you start doing very odd eating habits, and you will realize it. Yes. Yes. All right. No project kuatiriri. Endiniriane hatari maguta please. Tutira na wega na maguta. Yenda handu hena animal fat ti njega. Ndora muno uhoro bigie cholesterol. Tuma ngore tengere. Yes. After ni wocenjia rangi. Oire. Brown. Yes. Safasi uni ukwanja kwenda cia yata. No, I'm just preparing you because I am there. Na ndona inegene ndire koraga muno. Hapana. Rilakara muno. And you find yourself consuming more quantities of porridge. Okay. Ushuru ni ukunywa. Kwaje riu amwaga to. Oyo wajeri wa uji. Ni ukunywa ngochuru. Na conical sons. Okay. Cia guthondekera muci to salad utu matunda. Ni ukurianga. Nganagia no barabara. Yes. You will be less spontaneous. Riu ndurithia kundu uguo tondu waigua kwino. Titogo comoka. Hapana. Naminya kuhena gitumi. Yes. No kinyete miaka no ya voteri. Kuhitania na thirikari wohu ni hinya. No idoga tunjeka muingi uye muingi. Niko ndemwe kwerwe. Sasa tira hivi. That's nice. No, it is not easy to become a criminal at your age. Maida ne maitoku. You cannot become a smooth one. No. Riu ukinyete miaka ya virtue. Yes. Ya kurorwo iguru. Nele melu dakwa. Yes. Oya maraga ndio mukoro. Riu anko ya kuri. Riu ni ndi ekidirete ituge. Ni hindi kwaje kurutawira wega. Riu anko. Ya turu. Ni akinyanira. Tia maigirira. Hapana. Yes. Riu ani uka kuhoyo irua. Ugo dithe mayokite. Rutige no. Authoritatively. Kanko ne mukinyana u. Nukuri yanga nyama. Ni nyama ya nyama. Ile cia gwethera. Ile cia ma. Hapana. Ya turu. Yes. Oh yes. So now you are in a very wonderful epoch part of your life. Oh yes. And we are there. Oh yes. Looking forward to very nice days ahead. Yes. Yo yekinya miaka mansemo ya kure ya kiuka bag. Etale joe. Kumekadia takarati. That thing is tasteless. Tulikona mshama nyamoyo. Uhundi 50 something. Donde kira special salad. Ona niriku. Ni mafoga. Nevi. Na kiro gakondo kani. Na gojet. Tutithie tau. Kwagera. No kwagera. Nume akione asa imo gatonye. Miaka soya. Nwetha isitesina muthoni matingi akiria soya. Muge sama gateri. Super soya ri. Nume kuerie miaka ya super soya. Yes. Na korera sukari. Yes. Okone kera kindu kina samo gekera kauki. Yes. You have entered the boiling years. Ni uri ta ido boiro muno. Kindu gitare maguta na gitunguru. Erokia gatumbukisa we. Erokia pilipili kami. Kwa umbali. Yes. Niongea tuthurukiria tutuma. But it's gradual. Kahora. Yes. Beko leo kahora. Oh yes. All right. Happy birthday, Uncle John. Thank you so much. Wahianya. Oh yeah. Right. Tikogere